Iyi mikoro ndimo mvugiraho ifite aho ihuriye hafi na peteroli, rouge à lèvres, peteroli, amarangi basiga ku nzara, peteroli, amacupa ya plastike, peteroli, shikrete bahekenya, peteroli, imyambaro, peteroli, amakaramu, ibikinisho, imiti, imodoka, mudasobwa no kuva hano ugiye Igisenyi bisaba kuba ufite peteroli. Byose mu buzima bwacu uyu munsi bishingiye kuri peteroli. Mu myaka igera ku 150 ishize, peteroli yahinduye ubuzima n'imibereho y'abantu kugeza ibaye umutima w'ubukungu bw'isi. Ibihugu biyicukura n'ibihugu bikize ku nganda byamaze kwinjira mu gisa n'isiganwa n'isahuranwa mu gucukura ubwo bukungu bwihishe mu nda y'isi. Icukurwa n'ikoreshwa ryayo ririyongera buri kanya ku muvuduko uri hejuru. Uko bwije nuko bukeye dukoresha tutabara umutungo isi yiremeye mu myaka irenga miliyoni. Gusa peteroli ntago ari umutungo udashira. Abashakashatsi n'abahanga benshi barasa n'abatabaza bamenyesha ishira ryayo. Mu myaka itari myinshi cyane peteroli n'ibiyikomokaho bishobora kudushirana. Dukwiye gutinya ibizatubaho iyi soko y'urumuri n'ubukungu niramuka ikamye. Ese ubundi bigega by'isi bya peteroli bihagaze bituye umunsi? Ikoranabuhanga rigezweho ryaba rizavumbura icyasimbura peteroli, cyangwa dukwiye kwimenyereza kuzabaho nta peteroli n'ibikomokaho? Murakaza neza mwisi igengwa n'ubukungu bugengwa n'ibikomoka kuri peteroli. Murakaza neza mu kiganiro Sobanukirwa. Ndi Ismael, mwanafunzi. Urugendo rwa peteroli n'ibikomokaho ruhera mu 1859 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka nibwo kompanyi ya mbere icukura ikanatunganya peteroli yashinzwe na Colonel Edwin Drake. Abantu ibihumbi bahise bitabira kujya gushakisha iyo mari nshya yagombaga gusimbura amavuta yitwaga huile de baleine yakoreshwaga mu gucana, ariko icyo gihe akaba yaramaze guhenda. Iki gihe peteroli yaguraga make cyane kuko n'amazi yayirushaga guhenda. Ntabwo yashoboraga gukiza abayicukuraga, ahubwo abayigemuraga handi nibo bakuragamo agafaranga gatubutse. Gusa uyu mutungo wavaga munsi y'ubutaka kure cyane waje kwiyongera, ndetse akamaro kawo kariyongera bikomeye, kuko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 hakozwe imodoka yongerera agaciro peteroli. Kuva muri Amerika kugera muri Aziya yo hagati, imari ikomeye yari peteroli. Mu myaka y'1960 peteroli yabaye isoko y'ingufu ya mbere ku isi, kandi na n'ubu nta gihugu cyapfa kuyirengeshwa. Icyitwa peteroli n'ibikomokaho uyu munsi niryo zingiro ry'ubukungu bw'isi. Ibyara miliyari 3,500 z'amadolari ku mwaka, hakiyongeraho miliyari 1,500 z'amadolari ziva muri gaze. Bisobanuye ko peteroli byara miliyari 5,000 z'amadolari ku mwaka. Ikubye inshuro 50 amadolari yinjizwa n'imodoka n'ibindi binyabiziga, kuko inganda z'imodoka zibyara miliyari 100 z'amadolari ku mwaka, kandi isoko rya mbere rya peteroli ni ibinyabiziga, imodoka, indege, ubwato, izingiro ry'ingendo ryacu. Uyu munsi 80% by'utugunguru twa peteroli ducukurwa dukoreshwa mu bitoro byatsa za moteri, essence, gasoil, kerosene, fuel ferroviaire n'ibindi. Mu kagunguru ka peteroli haba harimo litiro 159. Imwe mu masoko y'ingufu yavumbuwe na muntu, ikaza kurusha yandi yose kuko inoroshye mu bwikorezi kuko isukika. Kubera peteroli n'ibikomokaho, ibinyabiziga ku isi byikubye inshuro 9 mu myaka 50 ishize. Hejuru y'ibi hiyongeraho kuba peteroli iri mu mibereho yacu ya buri munsi. Ku isi buri munsi dukoresha miliyoni 86 z'utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli, ni ukuvuga litiro miliyari 13. Aya mavuta asa n'ibitangaza yituriye mu nda y'isi kure cyane. Yiremye hashize imyaka irenga miliyoni. Yiremye mu myanda n'ibindi bintu byose byahoze ku isi. Turi mu kigo cyitwa IFPN, Institut Français du Pétrole et Énergie Nouvelle. Aha abashakashatsi barenga 1,600 bakora ijoro n'amanywa bashaka kumenya uburyo peteroli yiremamo. Roland Viali ni umuhanga mu bumenyi bw'isi. Misiyo ye ni ugusuzuma amabuye atandukanye yavanywe mu mpande zose z'isi ngo harebwe haba haherereye peteroli n'uburyo yiremyemo. Peteroli ni nk'ibuye ry'umwimerere, ni nk'ifunguro ryo mu gikoni. Ni ibuye rigizwe n'ibisa n'uturemangingo, noneho hamwe n'ubushyuhe bwinshi bya bisa n'uturemangingo bihinduka ibisukika ariko bishobora kwaka.
icyo nicyo bita roshemere. Hanyuma bya bisukika byaka bifite uburemere buke ugereranije n'amazi bikimukira mu kindi gikono cyangwa ibuye aricyo bita reservoir. Hanyuma kuko bya bisukika byoroshye mu buremere kurusha amazi birazamuka bikagera hafi ku isi. Ni ukuvuga ko biba bisa naho dukeneye igisa n'igifuniko kibuza ya roshemere kugera ku isi. Ni muri icyo gikono cyiswe roshemere ibisa n'uturemangingo cyangwa se imyanda myinshi imaze imyaka irenga miliyoni ishwanyagurikira cyangwa se ibyo bita decomposition, maze byashwanyaguritse bikimukira mu kindi gikono cyiswe roche reservoir, aho bifungiranwa n'igice cy'isi cyangwa ikindi cyagereranywa n'igikono cyiswe roche couverture, maze nyuma y'amamiliyoni y'imyaka rwa ruhurirane rw'imyanda ya kera yashwanyaguritse rukavamo ibisukika byiyongera, maze bikiremera ahantu hanini ho gutura hasa no mu gikono kinini, ibyiswe gisement. Ngiyi nzira y'ibanze peteroli inyuramo yirema, ari nabyo abashakashatsi mu by'ubumenyi bw'isi birirwa bashakashaka mu rwego rwo kumenya hari peteroli. Gusa rimwe na rimwe iri shakashaka riba nk'urusimbi, kuko rimwe na rimwe abayishaka bagera munsi y'isi bakayibura. Abahanga bakoresha uburyo bwiswe seismic, uburyo bwo gukoresha imashini bumva uko ijwi ryo munsi y'ubutaka rihinduka, kuko ijwi risohotse mu butaka bufite peteroli ntirishobora gusa nk'ijwi ryaho itari. Ubundi ijwi ryo munsi y'ubutaka ririruka cyane kuko rigenda hagati ya metero 2000 n'ibihumbi 5 ku isegonda. Abagenzura hari peteroli bohereza imigozi y'utumashini bise geophone mu butaka, maze hejuru bakanyuzaho amakamyo aremereye kandi afite ibyuma bitigisa ubutaka cyane, maze muri za mudasobwa zabo hakishushanyamo agace karimo peteroli munsi y'ubutaka. Ubu butigite bugaragaza kuri za mudasobwa buri kimwe kiri mu nda y'isi byibuze kugeza ku birometero 2 munsi y'ubutaka. Iyo hamaze kumenyekana agace karimo peteroli, indi mashini noneho yinjira mu butaka mu gikorwa nyirizina, igacukura kugera byibuze kuri metero 2000 z'ubujyakuzimu, ikazamura icyo bita karote cyangwa se igisa n'ikibuye kiba kibitsemo peteroli, ari naho abashaka gucukura bamenyera niba aho bacukura hari cyangwa hatari peteroli. Ahantu hamwe mu 10 hagenzurwa niho birangira habonetse peteroli, kuko abenshi bisangiramo amazi, amahirwe make cyane ugeranijwe n'ingufu ziba zashyizwemo, ariko nanone nicyo gishoro cy'abashoramari bacukura peteroli. Rimwe hari naho iboneka ariko ikaba ku gipimo cyo hasi cyane ugeranije n'abayikenera. Nko mu Bufaransa ahitwa Parentis en Bord, sosiyete y'abanyakanada yitwa Vermilion ihacukura peteroli isa n'igitonyanga mu nyanja ugeranije n'iyo Abafaransa bakenera, kuko 89% by'ibikomoka kuri peteroli Abafaransa bakenera babikura hanze y'igihugu. Peteroli nyinshi yo ku isi yirunze mu duce tumwe kandi duke cyane. Ku isonga hari ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, Arabie Saoudite, Qatar na Emirats Arabes Unis, abanyamuryango b'imena ba OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, umuryango ugizwe n'ibihugu 12 bicukura miliyoni 30 z'utugunguru buri munsi. 40% bya peteroli isi yose ikenera. Nyamara ariko hashize imyaka Uburusiya bugiye ku mwanya wa 2 mu bihugu bicukura peteroli nyinshi, kuko bucukura utugunguru miliyoni 10.5 buri munsi. Hanyuma hakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicukura miliyoni 8.5 z'utugunguru buri munsi, hakaza Iran, Ubushinwa, Canada na Mexique. Ibi bihugu biri mu ntambara ikomeye yo kwigarurira peteroli. Kuva peteroli yavumburwa yakijije cyane ibihugu byo mu burengerazuba, ariko inaba isoko yo kurebana y'ingwe hagati y'ibihugu n'abakomeye. Abacuruzi bayicuruje bwa mbere nka Rockefeller wakomokaga muri Ohio nibo babanje kugirana ibibazo n'abakoraga amatara yacanwagamo huile de baleine, kuko bo bari bazanya ya peteroli. Uwashaka yavuga ko aya makimbirane aremereye cyane, kuko ku isi dukoresha utugunguru twa peteroli turenga miliyari 30 ku mwaka, ni ukuvuga litiro miliyari 15 buri munsi. Umunyamerika akoresha ibitanga ingufu bifite agaciro ka toni 8 za peteroli. Umunyaburayi akoresha iby'agaciro ka toni 4, naho umuhinde agakoresha toni 0.5. ni ukuvuga ko umunyamerika akubye umuhinde inshuro 11 mu gukoresha peteroli nyinshi. Gusa iyi mibare yatangiye guhinduka, irahindurwa n'ubwiyongere bw'abatuye isi, kuko twiyongeraho 1% buri mwaka. Hashize imyaka 3 turenze miliyari 7, kandi byitezwe ko mu 2030 tuzaba turi miliyari 8.5. Bivuze kuko twiyongera ari nako dukenera ibicanwa byinshi. Indi mpamvu ni uguhinduka kw'imibereho cyane cyane mu bihugu byahoze bikennye, ubu bikaba biri mu nzira y'amajyambere. Ubu bikaba bikeneye ingufu nyinshi mu nganda no mu mibereho.
Mu myaka 10 ishize ibihugu bikize byongereye igipimo cya peteroli byakeneraga. Ibihugu byagaragaje ubusambo bukabije mu gukoresha peteroli. Ubushinwa nibwo buzi imbere kuko bwongereye 90% kuri peteroli bwakeneraga mu myaka 10 ishize. Turimo turaba mu isi ihindagura ubuzima cyane aho abantu batari bafite amamodoka bazayagura ejo cyangwa ejo bundi. Ikiguzi cy'ingendo zo ku butaka, mu mazi no mu kirere kizakomeza kwiyongera, binavuze ko abacukura bakanagurisha peteroli bazabona icyashara gikomeye kugeza nubwo ku mubare w'utugunguru dukenerwa ku munsi hashobora kuziyongeraho utugunguru miliyoni. Ntabwo turamenya aho utwo tugunguru tuzava. Ntabwo turamenya icyo gukora kugeza ubu mu rwego rwo guhaza abazakenera iyo peteroli, ndetse nta nubwo tuzi niba hazakenerwa kuvoma peteroli mu birombe kugeza ku gitonyanga cya nyuma. Hari abatekinisiye n'abashakashatsi batangiye kujya bohereza amazi ndetse n'indi miti mu butaka ahari peteroli mu rwego rwo kongera ubushyuhe n'ingufu mu birombe kugira ngo n'udutonyanga twasigayemo tuzamuke, ariko birasa naho nta kintu kinini birimo gutanga kuko ibirombe byacukuwe mu myaka myinshi ishize hari igihe bizaba bitagihagije peteroli ikenewe. Ikibazo gikomeye ku bashoye umutungo mu bikomoka kuri peteroli. Jean-Marie Masset yahoze akuriye ubushakashatsi muri kompanyi y'ibikomoka kuri peteroli y'Abafaransa Total. La demande elle augmente de abakenera peteroli biyongera ku gipimo cyo hagati ya 1 na 1.5 ku ijana buri mwaka. Ibyo bigatuma niba nta gihindutse mu myaka 10 uhereye ubu bizasaba ko hacukurwa miliyoni 50 z'utugunguru buri munsi bitagaragara aho zizava. Miliyoni 50 z'utugunguru ku munsi ni inshuro 5 za peteroli ya Arabia Saudite uyu munsi, ni inshuro 5 z'umusaruro w'Uburusiya uyu munsi. Murumva ko mu myaka 10 hazaba hakenewe gukuba inshuro 5 ingufu zakoreshwaga mu gucukura peteroli ya Arabia Saudite n'iy'Uburusiya. Ni ibintu bikaze. Isi ifite ingano yayo, ni ukuvuga ko ifite aho igarukira. Bisobanuye ko aho ingufu ziri hafite aho harangirira kandi ntihasazurwa. Ntabwo ari ingufu zisazurwa cyangwa zigira ikindi zikorwaho nka uranium. Uko tuzikoresha cyane tuzimara, hari igihe tutazaba tugishoboye kongera umusaruro. Bivuze ngo icyo gihe ntacyo tuzabikoraho. Là, on peut pas aller contre ce fait. Gusa amagambo nk'aya yatangiye kuvugwa mu myaka igera kuri 50 ishize. Kuva mu 1973 bavugaga ko mu myaka 30 iri imbere peteroli zaba yakamye mu birombe, ariko uyu munsi turacyacukura tukanakoresha peteroli n'ibikomokaho byinshi. Ibigega by'isi muri peteroli bingana iki mu by'ukuri? Biragoye gusubiza iki kibazo. Icyangombwa si ukumenya igipimo cya peteroli iri mu isi, ahubwo ni ukumenya ishobora gucukurwa ikagerwaho. Ibyo bita les réserves de pétrole cyangwa se ibirombe bya peteroli. Gusa ariko inyuma y'iyi nyito hihisha ibindi bisobanuro byinshi cyane. Hari ibirombe byavumbuwe, hakaba ibyavumbuwe ko bishobora kuba bifite peteroli, hakaba n'ibyagaragajwe ko byaba bifite amahirwe menshi yo kugira peteroli. Ibi birombe byavumbuwe bikaba bifite amahirwe menshi yo kubamo peteroli, ni bifite amahirwe 9 ku 10 yo kubamo peteroli. Mu gihe byavumbuwe ko bishobora kuba bifite peteroli, ni ibyacukurwamo haramutse havumbuwe irindi koranabuhanga. Aya ni amakuru abazwi cyane n'amakompanyi acukura, mu gihe abategetsi mu bihugu birimo peteroli bo baba bifitiye icyizere ndetse bakanemeza ko bafite peteroli nyinshi cyane. Babikora kuko batabizi, ariko ari nubwo babikora nkana ku nyungu za politike n'ubucuruzi. Umunyamakuru Eric Laurent yakoze enquête yise la face cachée du pétrole. En 1986, les pays arabes de l'OPEP mu 1986 ibihugu by'abarabu bya OPEP byafashe icyemezo cyo kongera umubare w'ibirombe bifite ho 60%. Bivuze ko byatangaje ko bishobora gucukura miliyari 300 z'utugunguru ku munsi mu rwego rwo gukurura abakiriya babo bo mu bihugu by'uburengerazuba. Iyo mibare itari yo yagiye mu nyandiko zose zemewe ku buryo zanashingiyeho mu gutangaza uko peteroli ikoreshwa. Notre consommation au quotidien, je veux dire en tant qu'occidentaux, sur en effet ces données qui sont complètement fallacieuses. Ikindi gituma imibare igorana kumenyekana ni uko mu kumenya peteroli iri ku isi hagenderwa ku giciro cy'akagunguru. Kuva mu myaka 40 ishize ntikasibye kwiyongera mu biciro. Mu 1972 kaguraga $4 yonyine. Mu 1980 kari kamaze kugera ku $36. Muri 2003 kari kasubiye ku $33. Muri 2005 kagurwa $68, ariko mu 2008 kari kageze ku $145. Gusa nanone mu 2013 kaguraga $100.
mu mpera za 2014 kongera gusubira ku madolari 60. Uko imyaka ishira bitewe n'ibikorwa bya politike n'intambara, ibigega bya peteroli byari byizewe birahindagurika cyane. Gusa uko bihinduka kose, buri mwaka hatangazwa ibiciro bishya mpuzamahanga by'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bitangazwa na kompanyi zikomeye zicukura ndetse n'ibihugu bifite mu butaka. Uyu munsi ibigega bikize cyane kuri peteroli biri muri Venezuela, hamwe na miliyari 298 z'utugunguru ziryamye munsi y'ubutaka bw'iki gihugu. Iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo cyamaze gusiga Arabie Saoudite, Canada, Iran na Iraq. Gusa ibi bigega bifite amahirwe menshi yo gukama hakurikijwe uko iyi peteroli tuyikoresha. Gusa nanone abahanga baremeza ko umusaruro w'ibikomoka kuri peteroli ugiye kuba mwinshi mbere yo kongera kumanuka bitewe no gukama kw'ibirombe bicukurwa. Pierre Neboki yahoze ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Total. La contrainte, c'est pas la ressource, c'est la vitesse à laquelle ikibazo ntabwo ari peteroli, ahubwo ikibazo ni uburyo bwo kuyikura mu butaka. Aho ni ibintu bitangiriye kuyoberana. Uyu munsi ducukura utugunguru miliyoni 87 ku munsi, ariko tuzazamuka tugere ku tugunguru miliyoni 100 ku munsi nko mu mwaka wa 2020. Je dirais à peu près à 100 millions de barils jour, plus ou moins 5, vers 2020. Ubwo bwiyongere ntabwo ari ikibazo cya peteroli, si n'ikibazo cy'ibirombe, ahubwo ni ikibazo cy'ingano y'imiyoboro. Ressource n'est pas une question de réserve, c'est pas une question de la taille de la baignoire, c'est une question de la taille du robinet. Ikibazo abahanga bibaza si ukumenya niba tuzabura peteroli, ahubwo ikibazo ni ukumenya igihe bizabera. Izi ni impaka ziri hirya no hino, ariko hari abavuga ko ikinyejana cya 21 ari cyo peteroli izashiramo. Hari n'abadatinya kuyiha imyaka 50 iri imbere, ariko amakompanyi acukura ndetse n'ibihugu biyicukura ntibishaka kuvuga kuri iyi ngingo. Za leta z'ibihugu zo zirakomeza gushyira icyizere ku ikoranabuhanga. Abategetsi bakomeye kandi bafite icyizere ku birombe byagaragajwe nk'ibigoranye gucukurwamo cyangwa se byateza ingaruka biramutse bicukuwe, ariko barizera ko ikoranabuhanga rizakora ibitangaza. Mu myaka 10 ishize, ibihugu byinshi byatangiye gucukura peteroli munsi y'inyanja ku bujyakuzimu bushobora kugera kuri metero 2500 munsi y'amazi. Amatiyo cyangwa se ibihombo bishobora guhangana n'umuhengeri n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bukabije nibyo bikoreshwa ku ntego yo kuziba icyuho cya peteroli no gucukura utugunguru twinshi dushoboka. Gusa uburyo bwo gucukura munsi y'inyanja ni imwe mu bicukurire yanduza ikirere bikomeye. Mu majyaruguru y'isi turi hafi y'uruziga rwo ku mpera y'isi, Cercle Polaire, agace gahora gatwikiriwe n'urubura mu gihe kinini cy'umwaka. Umwuka waho utameze neza n'ubukonje bukomeye bwatumye mu myaka myinshi ahantu nta kintu cyakorerwa. Ariko uyu munsi Arctique itangiye kugira ibikorwa ikorerwamo, hamwe n'ihindagurika ry'ikirere rituma ubukonje n'urubura rwaho rugabanuka. Ishobora kuzaba ubwami bushya bwa peteroli. Munsi y'ubutaka bukonje cyane hakekwa kuba utugunguru miliyari 84, 5% by'ibirombe byose byo ku isi. Gusa kwicukura ntabwo ari agakino k'abana, kuko kujya kugenzura niba koko hari peteroli no kwicukura si ibyakorohera buri wese. Ahantu hafite ubushyuhe bwa degre Celsius 50 munsi ya 0 ni ahantu abantu batapfa no kumara iminota 2. Ikindi, iyi peteroli bacukura hano ntabwo yamara iminota 10 itarabibuye, bivuze ko itanyura mu bihombo. Kuri ubu harashakwa ikoranabuhanga ryo gushyushya ibyo bihombo, irindi takara ry'ingufu nyinshi cyane ryiyongeraho iyangirika ry'ibidukikije n'ikirere. Iyi peteroli ntiracukurwa, ariko niramuka icukuwe bizatugiraho ingaruka, ikintu amasosiyete acukura asa n'atitayeho, kuko batangiye isiganwa ryo gutanguranwa iyo peteroli. Ni agace gafite miliyoni 14 z'ibirometero kare. Uyu munsi ibihugu bigakoraho Canada, Norvège, Greenland, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, buri gihugu kivuga ko Arctique ari yacyo. Ibi ni ibirombe bitemejwe ku rwego mpuzamahanga ko bifite peteroli, ariko usangamo peteroli yateza ingaruka iramutse icukuwe. Usibye ibihugu nk'Uburusiya, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Argentine bivuga ko bifite peteroli ariko itaremezwa ku rwego mpuzamahanga kandi yacukurwa igateza ingaruka, hakekwa ko haba hari ibindi bihugu birimo n'ibya Afurika byicaye ku birombe bya peteroli ariko yacukurwa ikangiza byinshi kurusha ibyo yakemura. Niba bivugwa ari ukuri, izi peteroli zatezwa ingaruka zirimo yitwa Petrol de schiste, nazo zizatinda zigabanuke ndetse zibe zanashira. Ibirebana n'ingufu n'ibikomoka kuri peteroli birakomeza kuzamuka mu biciro.
ntiyasiba kuba inama mpuzamahanga hagati y'ibihugu by'ibihangange hashaka uburyo ingufu zakongerwa ndetse n'uburyo twazabaho nyuma yo kumara peteroli mu butaka. Gusa ku rundi ruhande hagati y'ibihugu bicukura bikanagurisha peteroli ari nabyo bikoresha cyane ndetse n'ibihugu bigura bidakize cyane kandi bidakoresha nyinshi, ndetse no hagati y'ibihugu bikize kandi bifite peteroli hagati yabyo, ukumvikana guke gushobora kuziyongera. Bwana Francis Perrin, umuyobozi ushinzwe ibya politike muri kompanyi y'abanyakanada icukura peteroli yitwa Vermilion. Habaye intambara z'ibikomoka kuri peteroli mu bihe byashize, kandi ntabwo dushobora kuvuga ko zitazaba mu bihe bizaza, kuko bisa n'ibigoye yewe n'ibidashoboka kuba mu isi idafite peteroli. Nta muntu n'umwe ndetse n'abakomeye ushaka kubitekerezaho. Ibyo rero bisobanuye ko tuzavoma peteroli mu birombe kugeza ku gitonyanga cya nyuma. Isi ifite inyungu mu gushaka izindi ngufu zigomba kuzasimbura peteroli. Bwana Francis Perrin. Le monde a intérêt à diversifier ses approvisionnements énergétiques. Isi itegetswe kongera amasoko y'ingufu z'ibicanwa kandi igatangira kubitegura kuva uyu munsi hatabayeho gutegereza ingaruka zikomeye zitazwi n'umuntu uwo ari we wese. Kwanza nituba tukiriho amazi azaba yararenze inkombe. Hakwiye ko uyu munsi hashaka uko hasimburwa peteroli hagakoreshwa yandi masoko y'ingufu z'ibicanwa nka gaz n'amakara. Ibyo kandi bizaterwa no guhitamo ku bihugu. Et des énergies également renouvelables et dans certains cas l'énergie nucléaire. Cela dépend évidemment ensuite des choix nationaux de pays qui ont chacun leur souveraineté nationale. Ibi bikwiye gukorwa kuko ubundi abantu ba kera ntibahagaritse gukoresha amabuye mu mibereho yabo kuko amabuye yarashize ku isi. Ahubwo bahagaritse ikoreshwa ry'amabuye kuko hari habonetse ibindi bikoresho biyasimbura ari byo byuma. Ari nayo mpamvu abahanga basaba ko hadakwiye gutegerezwa ko peteroli ishira mu butaka kugira ngo havumburwe ubundi buryo bw'ingufu n'ibicanwa. Nzoreje ikiganiro Sobanukirwa cy'uyu munsi. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Bugogo.
wahamagara kuri 0788 36 53 55.